Image Paodam yang tabi punang mapu kurum jari. Ngasigi marweba pauda. Payment Bank India Post Payments Bank IPPB ngasi Prime Minister Narendra Modi na hangdokre. Flying Doctor Project hawdok na ba lupa crore kunga mga PB na ba Prime Minister Narendra Modi da taksin kre haina Manipur ki Governor Dr. Nasma Heptullah na haikre loina na tha amasup na sathagadaba jananeta Irawat ki sama kungani thoi subaning sing thoram hawdokre. Hauzik mapungweba pamuk lobirase network size da laibak asigi khwaidagi chawba payment bank India Post Payments Bank IPPB ngasi Prime Minister Narendra Modi na hangdokre. IPPB da tawgadawriba thabak singdi savings, current accounts, money transfer, direct benefit transfer, bill and utility payments amasung enterprise and merchant payments singni. IPPB na savings accounts makhal ahum phangali makhoi adudi regular savings accounts, digital savings accounts amasung basic savings accounts ni ahumak asiga sahida oigadaba sendoina sada marini. IPPB asi Department of Posts and Ministry of Communication ki makhada government na sama pigadaba amadi Reserve Bank of India na salaibani. Masi public sector company amani laibak asida lairiba post office lak aniga lising yangkai mangada samna handuna khungangi lamda senthang pibada IPPB na pandam thamle. Masi December kunthama thoi phawgi manungda tawgadabani. IPPB da zero account da hangba yai sel thamjin bada sendoi phangani sel lauthokpagi akagnaba sel masing lairoi. IPPB asi miyamna counter services, ATM, mobile banking, SMS and IBR da phangani hairi. Ahanba oina India Post Payment Bank IPPB gi Imphal branch ngasi Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na City Convention Center da pangthokpa thoram mada hangdokre. Thoram mada Joy Kumar na hai laibag asigi Prime Minister na hawdokhiba India Post Payment Bank asina state asigi kasin koya da lairiba khungang amadi sahar singi miyamda kanaba piragani. Masina digital transaction da lamdam asigi miyamda India Post Payment ki khudong chaba phanghalagani. Miyamna bank tagi sel launa ba hotna bada pareng sana lepagi awabadu koklagani. Tharamdada saruk yakiba Sports Minister let pau hawkip na haiki paikhalaliba scheme asigi makhada kendra asi chawkhatpa poraklagani. India Post Payments Bank IPPB hangdopagi thoram asi Palel sub office na susenduna sub office asida pangthokre. Ngasigi thoram aduda ADC Chandel gi executive member Saranga Meselna chief guest Palel Thong Wangmagi Pradhan Social Worker Aruna Guest of Honor Kaksing Sub Office ki Sub Post Master Y Sarana Special Guest amadi Palel Sub Office ki Sub Post Master MD Azimudina Function ki President oina dais da phamke. Ngasigi IPPB gi Chief Guest na ribbon kaktuna hangdokhe. Manipur ki Raiswal Dr. Nasma Heptullah na haikre Manipur da ahanba oina Flying Doctor Project hawdoknaba Pradhan Mantri amadi Donor Ministry da project asi hawdoknaba lupa crore kunga mga pibinaba taksen kre. Loinana lautak kannaba amadi pat asi tourist destination oihananaba thabak laukhat lagani. Wafamasi ngasi Imphal Hotel Classic ke Changai Hall da Miss for Economy Empowerment of Traditional Artisan amasung craftsman hawdopagi athoiba artiti gi waroda Raiswal na phongdokhibani. Raiswal na makha taraduna Manipur gi missing punna lakun ga mga laibagi manungda artisia amasung craftsman jamna lairi. Makhoi gidamak sarkar na mateng pangbibaga loinana market su sembigadabani. Hiram asigi matang da school gi curriculum da yahonana ba mathau tai. Act East Policy gi makhada Imphal More lambi amadi National Highway gi lambi asi Union Minister Road Transport Nitin Gadkari laktuna hakthengnana yengsinbina ba haijakre haike. But the most important thing is how to market them. And for that I am happy. A very comprehensive program, Anurag Bajpai. Anurag also worked with me in Minority Ministry. That's I know his capacity.
And in minority ministry, we train. And I was told that we started, when I was there, we started a program called Nai Manzil, training in different crafts and art at the lowest level in the madrasa level. Chief Minister N. Birena haikre tongan ba isuda khongjang changsilibasingna tha tara ban blockade tawdabada Manipur asi chawkhatpa amadi awanba porakpa ngamgani lamdam asida nongma kangdana thokliba ban blockade asina iramdam asiki chawkhat khongthangda nongmagi sujaraga chajariba mioi kayagi punsi awaba kaya mayoknari amadi state asigi oiba chawkhat lambida chauna mangning halakli chauna maning halakli mahana makha tana haiki lamdam asida awanba amadi chawkhatpa poraknaba hotnabada Prime Minister Narendra Modi gi scheme makhada start up scheme na singba lengak asina paikhatuna lakli masina lamdam asigi pothokpada mipal tangdaba semitlonda chawkhatpa ngamnanaba Manipur gi entrepreneurs chahung kunthraga marida lengak ki scheme matung ina bank ki khuthangda punna lupa crore 33 thadaduna sada kunthra subsidy piduna lakli masina hauji Myanmar romdagi silkna singba potlam kaya lamdam asida pusilakli ba silksing asi iramdangi oiba pothok ama oina made in Manipur haina puthoknaba sem saba loire hauji lairiba agriculture department ke lawmi singi oiba har asi national highway 2 ge Kohima da sathok sasingi khudong sada bana Manipur da pusilakpada matam khara thengtakibani adubu ngarang dagi har bag lising kunthra pusilakhrabani ngasi su har bag pusilakpa leptri haina mahakna makha takhe center UNC amadi Manipur lenga ka ngasi senapati headquarter da mapalak suba oina nakal ahungi oiba wari sanakre waroi sin porpang ngamdabdagi sahi asigi December gi ahan basayol da tararak suba oina wari sanaba yanakre senapati gi DIC hall da pangthokiba wari sanaba aduda center gi Ministry of Home Affairs North East ki Joint Secretary Saitendra Garga Manipur lenga ki oina agriculture veterinary and animal husbandry gi minister B Hangkhalian Tribal and Hills Areas Development ke Minister N. Khaichi, Education Minister Thoksom Radhesam Loinana, TA and Hills ke Secretary Athem Muiba Amadi Revenue, CAF and PD ke Secretary T. Ranjit Sarukyakhe. UNC ke Maikaidagi UNC ke President Gaidon Kamai, Vice President NG Lorho Amadi UNC ke Secretary S. Milan, All Nagai Students Association ki President Seth Sang Yauna Losingba Kamarum su Saru Yaki Ningsingba Yai Mamangi Langana District Taret Nauna Sam Kiba Adu Hando Kadabani Haidun Economic Blockade Yauna Kongjang Kaya Sangsilakibani Manipur Laumi Lupna Irawat Celebration Committee Manipur gi Makhada Sinduna Tha Amasumna Sathagadaba Jananeta Irawat ki Sama Kunithoi Suba Ningsing Thoram Hogdok Kibaga Loinana All India Farmers Demand Day gi thoram ngasi Imphal gi Jam Hall da pangthokre thoram du da Irawat Celebration Committee gi Chairman Dr. M Nara Manipur Lomi Look ki Advisor AC Sharma Lob asi ki President N Singajit CPI Manipur State Council gi Secretary L Sotin Kumar Manipur Lomi Look ki Ex President Kadambinina President Member Sing Oike thoram du da wa ngang laduna Irawat Celebration Committee ki Chairman Dr. M. Narana Phungdok Kibada Tha Amasumna Sathagadaba Palan Thoram Asigi Manungsana Irawat na Pamjaramba Amadi Toramba Thabak Thoram Singi Matangda Manipur da Laidiba Tongan Tonganba Mafam Sing da Satuna Khananagani Haike Punamasina Maki Punsisin Naina Nainaraga Anoba Satam Torei Anoba Thona Lingjet Amasu Aikoi Maset Tongan Tonganba Lol Dharma Jati Kusu Kena Jarabasu Punai Koishi Hingmin nagani miyoy bagi hingbagi punsi magun hapkani wasakse low bagi tangay pagi madugi parado ni irabo na tambirami madugi damakta koina thabung mama chumna palon tawjabagi manungda ngasisi hawuk jabani Jananeta Irawat Memorial Trust Zemet Jiribam Manipur na sinduna Jiribam ki Bawparada ngasi ayuk social service ama pangthoklaba matong nungthelpung ama tabada Bawparada leiba community center da Jananeta Hizam Irawat ki ningsing Tha Irawat Man Thoram Hogdokre Thoram Maduda Jiribam Municipal Council ki Chairperson Sagapam Santi Devi Irawat Foundation Manipur IFM Advisor KH Nisikanta IFM ki President KH Nisikanta Baifai People's Council BPC Jiribam ki President Hena Baifai Jiribam District
पुलिस के एडिशनल SP Haisam Basulal na president member sing oina saruk yakhe lamjan ba hijam irabot po amadi mahang na tawiramba thabak singbuning singduna amadi khudung induna social development organization SDO palena miyam galoina na paring naina leptana sathajarakpa club asigi sahi gi sang naiba thoram taruk suba SDO lamjan ba irabot ningsing lu henba thabum disingani taraganipan asi September tha amasup na pangthok lagani haina SDO Palel gi General Secretary gi Serol amana phongdorkle masida Palel gi lekai kunga mathoi makta laiba mioi khuding na September kungani pan phawgi manung masa masa gi khudong saba numit jenglaga lamtu lairak khongbal sengbiyo kumsi sahi gi oina di lairak ki khongbal singda ahen bami eng sangbiyo lekai gi lam sengada numit adu club da pau pibiyo amadi club ki maikai dagi mateng pangba ngamhanbiyo loinana taruk suba SDO lamjan ba irabot ningsing lu hen manade singani tarani pan gi mapu oibiyo September kungani pan dagi kontra phawba numit humni supna sathagadaba khungangi oiba apun bagi ma social service ki thabak taso laikai khudingmaki mioi punamakna saruk yabiu haijabaga loinana thoramsi hawdokpa oina ngasi September tang ama ahan ba numisida Palel gi maru oiba lambi ani IVR 1 PHC 2 Palel kaithel amadi IVR 2 Satu lambi to Mahamapal Crematorium ki Nagyat amasung bazar ki divider sing napi hidak club ki volunteer sing na kapthok ki hairi ngarang sirara khongda pangthokpa morok festival loisinba chatpagi khongsat education minister T.H. Radhesyamna sirara khong government high school ki phibam jengsin khre school asi english singani ani da education S department ki makhada hawdokhibani class 1 dagi 10 phawba leiba school asi yengsinbada school building senggot kadaba infrastructure sing ningthina leiramdaba amadi lambi natai sadana leiramba thengnake maduda khunja singna anowa school building sabina basu minister da taksilakhe khongsat aduda minister T.H. Radhesyamna paumi singda phongdorakpada singda leiriba ayamba school sing maruoina government school singda infrastructure amasung ozagi award pathengnai masida natana singi mioi ayamba laira leitabana makhoigi angang sing school da thabak tharakpagi sang wali private school su ka hena laite maram masina hauzik paliba lengak asigi school gi matang da ahenba emphasis piduna ozagi award pa pina ba hodaragani school sing senggot sagar pagi thabak su paikhat lagani amaromda lamdam sida government school gi oza hapada khudong sadaba kaya mayuk nari adu education hena phagat hanana bagi pandamda manipur da lairiba lol kuntramari rom asi school gi primary level dagi takpi tambinaba anoba recruitment process district natraga subdivision natraga local wise oina taunaba lengak na kanna hodari haike kun manung tawse marone jamai liangmai rongmai tangkhul si marol joren akoi manipur imphal lela ko mi amna ta pakanda mai lonu khang nei primary level yang class 1 2 tambadi am khang de english de hindi de meterol ta ko khang de masi aso challenge amane adu akoi yare local akoi localize about district wise or subdivisional wise recruitment tongna akoi sarkar na kanna khanari madu tawraga masi problem si phagara in khalle aduga si building sing su akoi ching de am attention pira so in semolani August 9 amasung 38 da India Journalists Union ge National Executive Meeting da hojik paliba sarkar asina media housing amadi journalist singi mathakta pressure piduna journalist singi right matnaba honarakpa thawongi mayokta bara sen bathungna demonstration protest tawnaba warep laukibagi matung ina ngasi manipur da so amjuna sinduna kaisampat lamjam lekaida wakat mifam phamduna protest tawkhre wakat mifam adugi play card singda do not attack media person restore autonomy of PCI haiba warol sing iki hairi je paliba sarkar center ki sarkar amadi state singda pal sarkar singa media housing amadi journalist singa pressure irapa loina suppress tawropagi train nama sathara pasi mayokta ngasi ki dana sen nation wide oina khamsi haina disen logani aduna masi akoi amjuna sori duna aiju dana si akoina support to boina asi amjuna sijot National People's Party asi hena sauthok hanaba honaragani amadi North East ki miyamgi mahut sinduna thabak tawgani haina ngasi Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar na kuki in the
पांगथोकपा हानगी लोक सभा की स्पीकर ओरंबा लाइखिद्रबा पीए संगमागी हुंफुट्रामा थोइरक सुबा मपो कुमोन थौरमदा फोंदोखरे ngasi thoram aduda laikhidrabagi photo da lai katuna ikai khumnabasu utki loinana maki punsi wari amadi mahakna north east ki damak toramba kaya bo singthakhe NPP Manipur unit na senba thoram aduda NPP ge mihut oiriba amadi lainga ki deputy chief minister Joy Kumar na hai NPP party asi hana khanglamde adubu party asi yaurba matungda party asi gi ideology da gyan tarakhi NPP ge maruoiba pandamde सोथरबा नॉर्थ ईस्ट असिबो अमत्ता ओइना चौखटपा पोरकनबा अमदी नॉर्थ ईस्ट की दमा लांथेंगनबा असिने महाकना मखा ताना हाय हौजिक पार्टी असिना लाकतौरिबा इलेक्शन दा मिरेप कया थागतनबा होटनरगनी लोइनना सोइदना म्यूसिंग कारकनी हाइबगी थाजबसु लै हौजिक NPP की ओइना तोंगान तोंगानबा नॉर्थ ईस्ट की अमदी राजस्थान दा मिहुत ओइना कारबा कया लैरे लोइनना पार्टी असी हेना पाउथोक चौथोक हनबा थबक थौरम कया हौरगनी ngasi थौरम अदुदा मिनिस्टर एल जयंत कुमार अमदी मिनिस्टर लेटपाउ हाउकेपसु सरुक याखे मणिपुरदा मयाई काबा निशाना पीरिबा साइथेंसिंग असी लुमना लौबगा लोइनना मयाई काबा निसासिंग चाबा लेपलसी योनबा लेपलसी अमदी ज्वार सानबा लेपलसी हाइना ngasi कैंप ब्लूमिंग हायर सेकेंडरी स्कूल खांगाबोंगना एमसु देसाम अमदी MSF नसिंगबा महिरोई लोबसिंगा खुसमनदुना महिरोई सिंगी ओइबा मास रैली अमा चतख्रे रैली अदु कैंप ब्लूमिंग हायर सेकेंडरी स्कूल दगी हौदुना तोंगान तोंगानबा माइकै अहुम थौबाल बाजार वांजिंग बाजार अमदी खांगाबोक खुलगे अकोइबदा महिरोई ग्रुप अहुम थोना खाइदोक्तुना मयाई काबा निसागी मायोक्ता इबा बैनर अमदी प्ले कार्ड कया गलोइनना खोलाउ कया लाउदुना सत्खे रैली अदुदा lamthaduna school asigi chairman menjor mangang phongdorखिबदा ngasi lamdam asigi mioi kaya makhal kaya gi mayai kaba nisa amadi jwana laksin khibana atai mapal gi lamdam kya dagi sauna sothaduna leire maru aina maheroi khunai da nisa sizinaba asina sauna akaiba pirakpa yaba asina maram oiraga tungi khunai da kharamakhay nisa gi ipak tagi ngakthokpa ngamnaba pandamda ngasi gi rally asi sinbani haina phongdokhe अमरोमदा ngasi ayu pung 13 tarakpa aduaidagi anti drug abuse campaign committee morena indo myanmar friendship gate number 1 manakta leiba hong kong bazar dagi horaga more ward number 1 2 3 4 amasung 5 ta nisa yolamba mafam singda drive sathakre drive aduda nisa saba kaya amaso phaduna matung tawdana ba warning pikre loinana nisa yolamba singso matungda yondana ba aroiba warning tawkre nisa saba masung nisa yolamba मियोइसिंग अदु मतुंग योलंबा अमदी सारंबा तारगदी एंटी ड्रग एब्यूज कैंपेन कमिटी मोरेना सैराक पिरगनी हाइखे ड्राइव अदुदा हेरोइन नंबर 4 लुपा लिसिंग तरा लोंगी ओइगदबा खरा सुफाब ngamki लोइनना ड्रग साबा सिंगना सिजनरंबा पाइप सेरेंस अमदी अतै पोलम सिंग फागत पंगमखे ngasi ड्राइव अदुदा फागतलबा पोलम सिंग अदु हिल ट्राइबल काउंसिल मोरेगे कैंपस ता मीडिया की ममांगवत मही थादुना उट ओरहनख्रे एंटी ड्रग एब्यूज कैंपेन कमिटी मोरेगी कन्वेनर खुब गांगतेना फोंदोरखिबदा ngasi ड्राइव असी मोरेगी मनुंग असिदा योलंबा निसासिंग असिबो तुमना माहन नबगीदमक्ता अमसोंग तुंगी युंबी ओइगेदौरिबा इंखलकलिबा नारोल सिंगबो निसागी पाक्तगे कलहौनबा तौबनी हाइना फोंदोखे ngasi ड्राइव अदुदा ममांगदा निसा योलंबा अमसोंग निसागी मकोन ओइरंबा मफम सिंगदा मखाताना निसासिंग योलमदबगीदमक थागतपा फोंदोखे लोइनना तुंगदा योलंबा थेंगनरगदि सैराक पीगनी हाइनासु हाइरमखे हाइरे चांदेन डिस्ट्रिक्ट अमदी BJYM मणिपुर प्रदेश अनिना सेंदुना ngasi इंडो म्यांमार गेट नंबर 2 गे लंबीदा स्वास्थ्य भारत अभियान की थौरम पांगथोखरे ngasi gi सिट सेंगबा BJYM चांदेल अमसुंग BJYM मणिपुर अनि gi BJYM की थौरम की थौरमसिंगना इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट नंबर 2 दगी मोरे पुलिस स्टेशन फावगी लंबीदा सिटपा सेंगबगी थबक पांगथोखरे सिटपा सेंगबादुदा BJYM की प्रेसिडेंट समरजीत सिंह अमसुंग BJ मणिपुर प्रदेश की स्पोक्सपर्सन बेंजामिन माते सुसर याकी BJP की स्पोक्सपर्सन बेंजामिन माते ना फोंदोखिबदा मोरे असी प्लास्टिक बैग अमसुंग अमोट अकाइना पिक थनबना मोरे असी पोल्यूशन ना थल्लबा टाउन अमा ओइसिलकले युमथंगनरिबा म्यांमार की ममांगदा
यामना इकाई नंगाई अमा ओइबना बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना सिल्लगा मोरे असिबो लूना नाना थमनबा होनबनी हाइना फोंदोखे जापानीज बी इंसेफेलाइटिस वायरस पुबा कांग न सिकपदगी संदोकपा लैना अमा ओइरिबा जापानीज इंसेफेलाइटिस JE दगी ngakthoknaba केक्रू यारी क्लब यारीपो KYCY अमसुंग यारीपो म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 9 की काउंसिलर लोंगजम कमला देवी गा खुसमनरगा सिंदुना मास वैक्सीनेशन की थौरम अमंगसी यारीपो केक्रू यारी बाजार दा पांगथोखरे थौरम अदुदा पुन्ना मियोई चाहुम रोमदा JE गे हिदा कापथोखी थौरम अदुदा काउंसिलर लोंगजम कमला देवी खोइरोम PHC गे MO इंचार्ज डॉक्टर राजेन सिंह केक्रू PHSC की इंचार्ज थांगजम असलता देवी अमदी केक्रू मथक लैकाई की आशा लैतानथेम रोमिबला देवी सुसरु याखी स्पेशल समरी रिविजन 2018 ngasi हौदुना चथबना मथंग था अक्टोबर तांग 38 फावबा चथगनी हाइना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK सिंह ngasi मा के ऑफिस ता पांगथोप पावगी मिफम अमदा फोंदोखरे मागना मखा तारदुना हाइखिबदा हाइरिबा मतम असिकी मनुंगदा कनागुमना अरानबा चुमथोकनिंगबा मिंग हापसिनिंगबा अमदी लौथोकनिंगबा यावरबदी बूथ लेवल ऑफिसर सिंह नत्रगा डिजिग्नेटेड इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन सेंटर सिंह नत्रगा ऑनलाइन दा फॉर्म सिंह डाउनलोड तौरगा मेंसिनदुना पिसिनबा यागनी हाइखे वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल BVPAT मेसिनसु असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुंफुगी पोलिंग स्टेशन सिंह दा सिजिनरगनी हाइनसो PK सिंह न फोंदोखे CEO ऑफिस ना I am ready हाइना मिंगथोनबा मल्टीमीडिया अवेयरनेस कैंपेन अमसु TV प्रिंट मीडिया दा एडवर्टाइजमेंट तौदुना लॉन्च तौरगनी हाइनसो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK सिंह ना मखाताना फोंदोखे 36 वावगाई अमसुंग 37 कक्सिंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंगे इलेक्टोरल रोल रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 1960 गे मतुंग इना सेम सारे अमदी सेम लबा कॉपी सिंग असी SDO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर AERO SDC कक्सिंगी ऑफिस ता ऑफिस मतम दा येंगलबा यागनी इलेक्टोरल रोल असी मपुंग फाना सेमबा लोइसिनबगी मतम मथंग जाई लिसिंगनी 38 की जनवरी तांग अमदा ओइगनी हाइरिबा असिना मरम ओइरगा इलेक्टोरल रोल असिदा याहौदबा याहननबा अमदी लौथोकनिंगबना सिंगबा कनागुंबगी ममिंग सिंग मथंग था सेप्टेम्बर तांग 38 फावबगी मनुंगदा फॉर्म नंबर 678 अमसुंग 8A सिजिनादुना SDO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर AERO ऑफिसर ब्लॉक लेवल ऑफिसर सिंह नत्रगा मरी लेनबा डिजिग्नेटेड ऑफिसर सिंह द पिसिनबा यागनी नत्रगा www.nvsp.in वेबसाइट असिदा ऑनलाइन द सबमिट तव यागनी हाइना SDO इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 36 ववगाई 37 कक्सिंग AC अंजलि सोंगथामना थादरोप चेरोल अमना हाइरे Representatives of Lois Role Kaksing Executive Member Amadi Manipur gi mapalam da mahik tamliba mahiroi singi guardian sing unaduna English singani tanipan tramapan gi pre-matric amasung post-matric scholarship ki matang da khananai na bagi mifam ama lagliba tang ahum ningthokaba numiki nungthil pung ani tabada role gi auditorium da pangthok lagani haina role gi secretary na thadorak pasirol amana phongdorakle यूनियन टेक्सटाइल्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी ना उत्तर प्रदेश के अमेठी द डिजिटल विलेज अमंगसी हांगदोखरे अमेठी असी कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने डिस्ट्रिक्ट बीजेपी लुसिंग बसिंग अमदी वाकर सिंह याव थौरम अमदा मिनिस्टर ईरानी ना पिंदरा ठाकुर विलेज द लाइबा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के कॉमन सर्विस सेंटर द डिजिटल विलेज अदु हांगदोखे मिनिस्टर ना दिल्ली द हलक्ट्रिंगैदा अमेठी द डिजिटल इंडिया की मखादा डिजिटल बैंकिंग सर्विस हांगदोकलंगनी हाइरी डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट की मखादा मियाम गिदमक प्रोग्राम चनी तरुक फंगहली मखोइदुगी मनुंगदा वाईफाई चौपाल लेड बल्ब मैन्युफैक्चरिंग ना सिंगबा यावरी मियामना खुबी सही सिजिनादुना बैंक अकाउंट सिंग हांगदोकपा यागनी स्मृति ईरानी बोर्ड लिसिंगनी 38 गे मिखलदा अमुहना अमेठीदा बीजेपी की मिरेप ओहेननबा थौरांग तौरी हाइरी कांग्रेस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी अदुबु थौसाबिद्रे हाइबा वाफम मिनिस्टर ईरानी ना फोंदोकी हाइरी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाव अमुहन्ना पेमेंट बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ngasi प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हांगदोखरे फ्लाइंग डॉक्टर प्रोजेक्ट हौदोकनबा लुपा करोड़ 15 पिबिनबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दा
तक्सिनख्रे हाइना मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्लाना हाइख्रे लोइनना था अमा सुपना चथगदब जननेता इरावत की चाम कुनगनिथोई सुबा निंसिंग थौरम हौदोख्रे इमेज पाउदम पिजब लोइसिनजरे मियंग ताबियो पुनमपु अमुक हना खुरुमजरी।